Pa u Australiji, kad se pogleda, ja mislim da su taksisti jedni od najnesposobnijih šofera, što ja znam, znači, to nigde nema. Osim u Australiji, znači dođeš u London, dođeš u Beograd, dođeš bilo gdje, bilo kome da kažeš kud treba da ideš, voze te profesionalno. Ovdje, ovo je strašno. Почитувани пријатели, поздрав од Сиднеј. Ве поздравам сите вас кои гледате каналот Австралијски живот. Денеска го имаме со нас Предраг. Предраг, кажи ми од кај си, колку време живееш во Австралија? Iz zapadne Slavonije sam, mjesto Okučani, ovdje u Australiji od 94. Што те натера, Предраг, да дојдеш во Австралија? Што беше главната причина? Roditelji. Došao sam sa roditeljima ovdje, da se sastanem sa ostalom familijom, znači svi su ovdje. Pradeda živi u Australiji od 1946. Tako da mi smo došli zadnji 94. Znači, uvijek je bilo vožnja, samo vožnja. Znači, najprije sam počeo kamion da vozim i onda kad sam stekao iskustvo, znači onda je došla dozvola za autobus i znači za turiste autobus, ne gradske linije, znači turistički autobus. I znači onda sam vozio dugo vremena znači, autobus sa limuzinama sa prekidom od 2010. Која е разликата меѓу ова услуга како лимузина и еден обичен таксист? Pa u Australiji, kad se pogleda, ja mislim da su taksisti jedni od najnesposobnijih šofera, što ja znam, znači to nigde nema. Osim u Australiji, znači dođeš u London, dođeš u Beograd, dođeš bilo gdje, bilo kome da kažeš kud treba da ideš, voze te profesionalno. Ovdje, ovo je strašno, znači u čitavoj Australiji. Limuzinski servis je opet drugačiji servis. Veliko iskustvo je potrebno ako se želi da se rade dobri poslovi sa visokim klijentima, o klijentelom, znači on treba jako veliko iskustvo. Iz početka mnogo je teško, znači treba da se nauči grad, da se nauči sve, znači customer service je jako važan da bi mogao da opstaneš ovdje i treba vremena da se dobije klijentela koja će da ostane dugo vremena, znači mogu da koriste samo jednom i nikad više. Ako su nezadovoljni, ako su zadovoljni, znači mogu da ostanu po 5, 10, 15 godina. Sve zavisi od serviza, od customer serviza isto, znači od prezentacije, vozila, svega. Znači sve zavisi šta želi da se radi u ovom gradu. Ako se radi normalni neki poslovi, onda možda radiš sa bilo kakvim vozilima. Ako će se rade neki ozbiljniji poslovi, onda potrebno je i ozbiljnije vozilo i ozbiljnije iskustvo. Дали ако има шоферот ново возило е доволно за да биде шофер? Nije dovoljno. Sve to ide zajedno. Znači mora da bude mnogo dobar iskusan šofer, mnogo dobro vozilo da bi mogao da opstaneš. Znači kompeticija je jako velika momentalno u Sidneju. Dosta ima ljudi koji potroše mnogo veliki novac da se kupe vozila, ali na kraju šta vrijedi kad ne znaju da rade posao. Znači to je najveći problem u ovome u gradu i u Australiji. Znači mnogo ima šofera, ali šta vrijedi kad ne možeš da se osloniš na nikoga. Znači mnogo je teško da se nađe
dobar šofer koji može da mu se da posao, da mu se povjeri posao, da će da ga odradi 100%. Znači mora da bude oba dvoje iskustvo i dobro vozilo. Сега некој ако сака да почне со овој бизнис, да почне да вози лимузина, што треба да направи најпрво? Значи, очигледно треба прво да купи возило, али возилото како возило не значи ништо. Од кај треба да почне? Pa koji svaki biznis od početka, znači da se registruje, da dobije dozvolu da može da bude u New South Walesu, je potrebno da se registruje da bude public vehicle driver, znači da prođe taj proces. I onda je preporučeno da možda vozi za nekoga neko vrijeme u nekim manjim kompanijama ili slično, da bi stigo neko iskustvo i da bi prošao taj trening ko će da mu pokaže, pa tek onda da se odluči da li da ide, da uzima sebi ili ne. Znači, treba dugo vremena da prođe da bi došao do jednog nivoa gdje mogu da se rade elitni poslovi sa takvim strankama, znači sa ljudima koji su iz, se kaže, high profile people, znači mnogo vremena. Ne može da se dođe samo danas i sutra da se rade takvi poslovi, jer ko prvo nema se iskustvo, drugo neće niko da ti da taki posao, jer znaju da nemaš iskustvo i da je rizik. Znači neće niko da rizikuje ogromne kontrakte i to da ti napraviš grešku. А во врска со дозволите, со лиценциите, потребна е некоја посебна дозвола? A za limuzine momentalno nije, pre je bilo, znači za limuzine je potrebna. A bila potrebna, sad nije, sad se samo registruje i treba da se odradi, znači medical test, da bude sve, znači si zdrav da možeš da radiš, da imaš čist kriminalni rekord, da u nekom slučaju traži se da imaš clearance ili odobrenje da možeš da radiš sa maloletnom djecom, znači da može da se radi sa njima isto. Znači work with kids, certificate. Tako da ima mala procedura koja treba da se prođe. Znači to je najlakše, najteže da se prođe čitavi trening, da većinom te kompanije za koje se rade, znači da te upozna ta klijentela, a tako isto i ostali operatori, ostale velike kompanije koje mogu da ti povjere te poslove da radiš, znači da mogu i oni da budu sigurni da će posao da bude odrađen. Znači to je neka procedura koja je standardna, znači za sve države u Australiji, znači to svudi je jednako. Предраг, дали ова услуга лимузинската е популарна во последно време во нашите краишта, во Македонија, во Србија? Имаш нешто сознание? Pa kod nas je uvijek bilo popularno, znači uvijek je bio taj servis. Kod nas je većinom više bilo stretch limuzine, znači neprodužene limuzine, kao što se vidi na primjer u Hollywoodu ili tako nešto. Ima to i u Sidneju, ali u nekom manjem broju. Znači manje su bile popularne ovako nekakve elitne limuzine kao što su ovdje u Sidneju. Да, пошто го ќе се спомни лимузина, обично луѓето ги потсеќа na produžene limuzine. Je. Tako da, dobro, ovdje se već zna kad se kaže da je limuzinka, znači zna se da će biti Mercedes, BMW ili Audi u krajnjem slučaju. Znači to su 3 najpopularnije evropske limuzine koje mogu da se koriste za neke određene poslove ovdje. Znači rade sve poslove, ali kad dođe do poslova gdje su klijenti, znači neki veliki kompanija, državnici, iz medija, ljudi iz entertainmenta, znači mogu biti određeni pjevači ili bilo šta, znači performance people, eto to se obično radi sa takvim vozilima. Пеđа, кажи ми нешто за муштерите. Дали имаш
муштери од нашите луѓе, да речем балканци, или претежно луѓе од другите нации? Pretežno su sve stranci, znači naši ne, slabo sa našima. Sve uglavnom su znači Englezi, Amerikanci, iz Kine, ostalih zemalja, znači Singapur. Obično visoka klasa klijentele koja dolazi. Obično se sa njima radi momentalno u zadnje vrijeme, znači to je otprilike poslovi. Велиш висока класа. Што барат овие луѓето кои ќе порачат лимузина? Какви очекувања имат од шоферот? Pa imaju očekivanje, znači oni, ta klasa treba da se bude na vrijeme, to je prvo. Oni očekuju sve najbolje jer oni ne pitaju kolika je cijena vožnje i koliko košta servis. Znači oni žele servis i za dobar servis cijena nije u pitanju. Znači treba da se bude, znači sve da bude ne 100% nego 110%. Znači treba da se bude ranije nego što treba da se dođe na vožnju, znači da se bude sve spremno, vozila čista, šoferi da budu spremni, čiji odela treba da budu sve 110%, znači prezentacija mora da bude broj 1. И за на крајот, кажи ми, ако некој сака да почне со овој бизнис, што би му препорачал? Pa dobro je došao. Uvijek treba dobrih šofera. Uvijek može da se pomogne ljudima ko treba pomoć, znači može. Ja uvijek pokušavam da pomognem svakome ko god želi da nauči da dođe u industriju. Industrija je dobro da se radi, dosta je teško, znači nije lako. Dugi sati mogu da budu, znači nije dovoljno samo da se sedne u neko skupo vozilo. Dosta ima iza toga što stoji, znači ko želi nek dođe, nek proba, pa možda i ostane. За сите кои имаат потреба од ваква услуга, од ваков сервис, јас твојот контакт ќе го спуштам долу во описот на ова видео. Фала ти за ова интервју и ти пожелам се најдобро во твојот бизнис. Hvala, čujemo se i vidimo se.